Zašto je to bitno? Sve je bilo naše. Apsolutno sve. Jer to je sve bila jedna zemlja u kojoj su živjela razna srpska plemena. I sad zamislite, od tolike jedne zemlje nas su sveli na Šumadiju. Na Šumadiju. Da, slažem se skroz. Dakle, Srbi su kontrolori na zemlji i stvarani su da budu kontrolori. Ovo je glavni posao, zar ne? Oni ne mogu baš da opstanu na osnovu samo... Sve te građevine po svetu su Srbi gradili. I to je strašno što to krije od nas. Od egipatskih piramida, kineskih piramida u kojima se i sad čuvaju bele žene, plave tako lepe kao vi. Ma šta kažeš? Toliko hiljada godina, razne objekti, zgrade, čiji su megaliti po nekoliko tona teški. A sad sa ovom tehnikom i sa ovim znanjem koje su nam dali, mi smo napravili Beograđanku. Koliko ima spratova, smešno. Kako da ne? Kad mi kažemo, mi smo Srbi nebeski narod, nije to bilo bez veze. Mi jesmo nebeski narod. Mi smo stvoreni za duhovnu vertikalu. Ako ne i iznad. Ljude ribe. Tako, imamo ljude ribe, sirene, imamo kentaure, imamo gorile, imamo ljude, volove, minotaure. Vidite ovako.